अहनबदा मरुओइबा पाउ DMU की कैंपस ता लेबा महाइरोय लूफ अमगी ऑफिस मनाक्ता बॉम्ब पोखाइबदा महाइरोय अमा बॉम्ब मचेत सिंगना पादुना लेखिद्रै अमा सोक्ले बॉम्ब पोखाइबगी थौदोक मतुंगदा लमफेलदा लेबा UCM की ऑफिस पैलेस कंपाउंड लेबा मचा लेमा स्कूल वांखैदा हाना मपी काउंसिल की ऑफिस ओइरंबा बिल्डिंग अमगी अनी सुबा फ्लोर मै थाख्रै पाउमी ओइबा नोंथोंबम कुमार खुलाई पाइबा सिंगना फादुना पुरगा तमथिना फुरकपदगी राजमेडी सिटी दा लाइकनरी औसरिबा नोंथलगी पाउमिंग ताबिरिबा सिंगबु ꯆꯟꯃꯥꯏꯕꯝꯅ खुरुमजरी हौजिक पाउ संदोंना पिजरी ngarang numidang pung 8:30 taba matamda Imphal gi Dhanamantri University campus manungda leiba Manipur gi khwaidagi liraba mahairoi luf amagi campus ta mapangal kallaba bom ama thanambadagi khanghaudana pokhairappada mahairoi ama leikidrei aduga amana soklei laibak thiba thodok aduda leikidraba mahairoi adugi maming oinam 𝐂𝐲𝐸𝐬 𝐁𝐫𝐰𝐬 Vishnupur district gi upopi dagi oinam 𝐹𝐺𝐰 मचानुपानी सोक्लबा महाइरोय अदुना कैवल लमजाउदगी सलाम माइकल कवि महाक्सु 𝐂 23 रोम सुरे एस इबोमचागी मचानुपानी मखोय अनिमक DM कॉलेज ऑफ साइंस दा 5th सेमेस्टर तमलिबनी हरि CCTV कैमरा गी फुटेज दा मखोय अनिना महाइरोय लुफ अदुगी ऑफिस तगी गेट लोमदा थोरकपदा बॉम अदु पोखाइरखिबनी मखोय अनिमक बॉम मचेत सिंगना पानबदगी तुथकी लेखिद्रबा केनेडी की मसादा मफम कयादा बॉम मचेना पानबगी मफम लई महाकी ओई थंगबा खोंग निंगजोन पुक अमदी ओई थंगबा तुंगी लेंगजुमदा पाली हरि सलाम माइकल ना निंगजोनदा गेट थंगबा खुबोमदा अमदी ओई थंगबा खोंगदा पाली कुदक्ता मखोय अनीबु राजमेडी सिटी दा पुखतुना लाइकनकी पुंग अमा रोम लाइकनरबा मतुंगदा केनेजी दी याद्रे हाइना खंगलकी माइकल दी ऑपरेशन तौरगा बॉम्ब मचेत सिंग लौथोक्रे हौजिक महाकी फिबम थोइना लुबा ओइद्रे हरि बॉम्ब पोखाइबगी पाउ ताबगा पुलिस की टीम सिंग लाक्तुना कुपना येंगसिनकी पुलिसना थौदोक अदुगी मतंगदा केस अमर लौखतुना थिजिनबा हौख्रे हरि DMU campus da bom pokhaiba mahairoi ama leikidaba amadi atopa mahairoi amana asokapan nangkiba thodok adugi matungda athengba ahingda kutlai paiba masakhangdaba miyoi singna Imphal West amasung Imphal East district gi manungda leiba tongan ba office building sing amasung school ama mathang maina tumna thadokre ihan hanba oina Manipur gi apunba saktam amasung territorial integrity da sokhanba yaroi singna rakba khudimak chapchana thengnagani haiduna leiriba amasung thengnaduna su lakliba luf mayam amana pullaga semkiba United Committee Manipur UCM की लमफेलदा लेबा ऑफिस बिल्डिंग मैना तुमना थादोके मथंगदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा पैलेस कंपाउंड 𝐂𝐸𝐬 ममांगदगी लमदम सिदा अमदी खुनाई असिदा महै मसिंगी लमदा अचौबा खुदोल अमा पीदुना लाक्लिबा मचा लेमा स्कूल बिल्डिंग सखंगदबा मियोय सिंगना मै थाके वांखैदा ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन की मायुकनबदा लेबा फ्लोर अनि लेबा वरा सानबा बिल्डिंग अमगी अनि सुबा फ्लोर दा वरादा लेबा महैरोय सिंग अमसोंग मियोय सिंगी कासिंग पेट्रोल हैजिनदुना मैना तुमना थाके फायर सर्विस के फायर टेंडर लाक्तुना मै अदुना बिल्डिंग अदु मपुंग फाना उट ओनड्रिंगैदा कलहौकी अदुबो का अदुदा लेबा पोटलम मचेट अमा फावा कलहौबा ngamkhide बिल्डिंग अदुगी अहानबा फ्लोर दा हाना मपी काउंसिल के ऑफिस लेरमी अदुबो होंखिबा कुइरे हरि अमरोमदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के कैसामथोंग लाइशोम लेरक मचिंदसु गाड़ी अनि मै थाके कनाना करिगी थाकिबनो ngaranggi मै थाबगी नुंगाइतबा थौदोक परेंग अदुगा मरी लेनबरा हाइबदी खंगबा ngamdri कक्चिंगदा बेस्ड ओबा इमेज टीवी की इम्फाल की करेस्पोंडेंट सु ओरिबा नॉर्थ ईस्ट विंडो न्यू टीवी की वीडियो जर्नलिस्ट नोंथोंबम कुमार बु खुलाई पाइबा कांगबु अमना ngarang अहिंग महाकी लेफों वांखैदगी फादन पुरगा तमथिना फुरक्रे ngarang मै थाबगी थौदोक परेंग अदुबु कवर तौकिबा पाउमी कांगबु अमना तंजा चाना थेंगना हौबदगी असेंगबा युमदी हुइकपतगी ओइबा कुमारबु पाउमिनी हारगा कलखी हारी मियोइसिंग अदुना फुबदा सोक्लबा कुमार हौजिक राजमेडी सिटी दा एडमिट तौदुना लाएंगले थौदोक अदु ngarang अहिंग वांखैदा बिल्डिंग अमा मै थाकिबा अदुगी मतुंगदा थोकिबने मै थाकिबा बिल्डिंग अदुगी अनि सुबा फ्लोर दा पाउमी ओइना थवक तौबा नोंथोंबम कुमार अमसुंग हाकी मयामबगी मचानुपा महाइरोय अनिगा पुन्ना वरादा लेबने महाइरोय अंगांग अनि अदुदी हौजिक एग्जाम सथरिबना हुइकप की युमदा लेरगा एग्जाम थाबनी हरि ngarang numidag pung 13 खरा हेलकपा अदवाइदा कुमारना का मनुंगदा फमुंगदा तुमदुना लेरिंगैदा सखंगदबा खुलाई पाइबा मियोय कांगबु अमना थोंग
ꯀꯧꯈꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯪꯂꯛꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯐꯨꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯍꯪꯂꯒ ꯐꯨꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯥꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯎꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯛꯁꯝ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯂꯤꯛꯂꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯆꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯤꯠ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯖꯤꯞꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯕꯔꯥꯒꯤ ꯀꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯄꯣꯗ ꯇꯤꯚꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯄꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯠ ꯑꯗꯨꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯔꯤꯃꯠꯇ ꯂꯩꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ DM College BSc da 5th semester tamliba mahairoi oinam Kennedy gi misi yaningdaba utuna ngasi ayuk Vishnupur district ki upokpi da gari ban chathakre Vishnupur district police ki team laktuna JAC ga wari sanaraba tungda khongjang adu handoki hari adubu thaudok thokkiba matamdagi pargar pung nifunipan gi manungda matik chava thabak lengakna paikhalaktrabadi hena kanba khongjang changsingani hari ngarang yamna nungaitaba thaudok amada mahairoi luf amagi office da bomb pokhaibada Vishnupur district ki upokpi mayai lekai dagi DM college da BSc 5th semester tamliba mahairoi ama bomb na panduna leikidabada maikai adomgi miyam na ngasi upokpi market set wakan mifam ama famkre Kennedy gi misi asigi matang da miyam gi mifam ama famlaba tungda JAC ama semkre JAC asigi convener 𝐂𝐲𝐰𝐬 na haikibada thaudok asigi matung pung nifunipan gi manungda lengakna mi hatpa sing faduna cherak pigadabani loinana leikidraba asig ex gratia pibaga loinana leihoriba imungi miyoida chanaba thabak ama pigadabani haiki karigumba wafum ahum asi thabak oina pangthoktaba tarabadi mahairoi group sing local club maira paibi punna akanba khongjang changsingani haiki 𝐋𝐢𝐯𝐞 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯧꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯦꯁꯤꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯅꯤ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯐꯪꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡ DC ꯀꯟꯁꯔꯟ MLAꯅꯆꯤꯡꯕꯗ JACꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ JACꯅ ꯇꯥꯟꯖꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛꯇꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥꯝ ꯀꯦꯅꯦꯗꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯐꯪꯍꯧꯕ ꯑꯦꯁꯄꯦꯁꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯁꯄꯦꯁꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯃꯅꯦꯟ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯕꯤꯕ Misi asigi matangda Kennedy gi apokpa oinam ibom chana icham chamna lairik tamduna hostel da leijaba ijabu tamthina hatkiba yaningde athubada mihatpa sing faduna cherak bibi yu haiki mahakna makhatana ijagi thodok asigi makhatana lakadoba thabak bumba JAC na tawrakpa singda loina mahaksu ayaba pibaga loinena miyamgi matung inna chatkani haiki Isa noni isa lazari isa masagi College hostel da leiraga Mihatina happy was Halil Midu Sarak media from the court on the Kungungi Nahazin my benching JC Tabiru Magil Nazari Security Force singna ching amasung tamgi irang thoklakpa yaba mafam singda coming operation chathakre hari Manipur police na ngarang Imphal West ki mafam amadagi 𝐂𝐲𝐾𝐿 gi active member ni haiba mioi ama fare hari faraba mioi adudi pangai lairam mapandagi RK Jiten Sana alias Nanauchei nifuhumdoini mak asi hawkiba February 13 da Sekmaida truck driver sing furakiba thodok aduda chenaba mioi ni amadi masak ngakpigani mislak asidagi security force tagi lakiba oiramba yai haina chingnaba nongmai maru round 13 kapa yariba magazine amaga loinena 9mm pistol ama mobile phone ani cell oina lupa lising
tara amadi Aadhaar card ama fagatkre amadi makha taba investigation chatari amaronda haukiba February kuni thoida security force na district administration ga loina Senapati district Sadim Hill range ta acre mapan lom da tharamba popi pambi yanta kiba ga loina masiga mari lenaba case ama register tawkre hari loina ngarang Manipur police na Visnupur district ki miyoi ama yamlaba heroin powder soft gas taragal loina fare faraba miyoi adudi kwakta ward number 9 dagi MD Toncha alias Nazimuddin Chai Kunmari ni thodok asiga mari lenena case ama register tawkre amasung haukiba February 13 da thokpa order amada MR amadi IR gi tongan tongan ba unit sing posting thariba adu manpower streamline tawna bani hari Hauzik Paugi Maraktan Natira break amatang Lominasi. MAIBAM Coaching Institute for competitive exams. Endorsed and guided by successful IAS, MCS and bankers. 𝐍𝐄𝐰𝐬 Foundation course for SSC, Banking, UPSC and MPSC. Now at Thoba. MAIBAM, empowering the aspirants. Welcome you all to UNAPA School Channel, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Diabetes ko loy na hinglibasing tama gi manungda control to bangamle. Urea creatinine wangbasu tama gi manungda hantaba ngamle. Khong hamba nungai basu numit mangani gi manungda fahan bangamle. Bile sabadi nungsang nabasu chama da chama fahan bangamle. Cholesterol wangba numit kunida normal oy bangamle. BP wangbasu tama gi manungda normal oy bangamle. Fatty liver oy basu tama gi manungda fagat han bangamle. Pumnamak natural oy ba hida makalna laing jabani. Hakjang na sokadaba side effect amata laite. Makata na hidak chaba gi mathosu taroi. Hena kuma paro gidamak nasimak lengsin birau Diabetes Hospital Soibam Laikai Ayangpali Road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Introducing a newbie challenge at SS Career Solution. Admission open for Sunday and daily classes. In this program, you will be able to be a powerful communicator, speak with tonality, get the pleasing personality, enhance your beauty and lifestyle, sense of wellness and helping behaviors, table etiquettes, learn cleanliness and hygiene culture, art and craft as hobby, and culinary skills. Limited seats, so grab the opportunity. We also provide a specialized classes on main topic like vocabularies, voice and accent, intonation, and grammar. For more details, contact SS Career Solution, 2nd floor, Gypsy Building, More Market, Pauna Bazaar, Imphal. For more information, kindly do call us at 762-896-0947. Break ki matungda mayang bataram da ukchari makataba pau pizari Central Institute of Horticulture 𝐶HI Government of India ki meeting makada Manipur Khadi and Village Industries Board MKVIV amadi Sevavarati Manipur anina punna khutsam naduna nomagi oiba training program ama Imphal East ki manung chana leiba registry Vagya Chandra Skill Development Center Harau Road da pangthokre apikpal lamda karana senthok leina sel tangada gi haiba panamda sinkiba nomagi oiba khoi yopagi training program aduda Jeff Gas oina saruk yakiba MKVIV gi Vice Chairman Wahengbam Dinesh Chandra Singh na hauzik ki matamda lenga ki thabak fangba khakdana thabak tobanate sel ichang changdana khoi yoktuna Santok leiba misak amamam oiba yari haina fongdoki Dinesh Chandra na hai hauzik lamda masida puthok leba khohi asi aikoi khaki natana Manipur gi mapan lamda Thadok nabagi pandam galorina nongpok sanjenbamda laboratory ama MKVIV na semgat nabagi thaurang tawre haina su fongdoki masina hauzik mapan lamgi maming leiraba company kayana ikogi iramdam asida thokpa khohi processing tawraga ikoida amuk mamal tang na yonsiliba asidagi ngak thokpa ngamlagani haiduna magna thazaba fongdoki thoramadu president oina saruya kiba RSS Manipur State ki Executive Committee Member Laishram Jatra Singh na leivak ama saukhat pasi lamdam adu da lariba mioi singi suba nomba amadi hotnabaga chauna mari leinei haike khohi si aikhoiga tana thanaba yadraba polam ama oibata natana hidak langthak sembada su yamna maru oiba machal ama su oiri haina fongdoki Manipur da lariba yum khudingda yamdrabada
khoi upu amamam thamduna khoihi puthokpa mathau tare haina laisram jatrana makhatana phungdoke Chaliba thasgi kunmathoidagi Bangladesh Manipuri Kang Federation Bangladesh na senduna Bangladesh ki Mauluvi Bazar gi Adampur Bazar gi Kamalganj ki Nayapatan Kang Sangda nupa mari nupi ahom punna kangloi tare na sanariba knockout Kang Ningtam Kang Tournament 2024 gi ngarang sanakiba first match ta Mangalpur Nityanan Kangkhutna Anubil Vanumati Kangkhut Sibu Panjal Tara Marida Maitiba Biduna semi-final chunky Anisuba Matsana Anubil Vanumati Kangkhut A na Hamomkul Mahadev Kangkhut B Bu Panjal Tara Taret Mangada Maitiba Biduna semi-final chunkre Ngasigi first semi-final match ta Nayapatan Youth Club ka Nityananda Kangkhut Mangalpur ga sanakani aduga Anisuba match tana Ujau Larembi Kangkhut Kunagaw ga Hamom Kun Mahadev Kangkhut B ga sanagani ngarang sanakiba first match ta Mangalpur Nityananda Kangkhut na toss ngamduna kang kapa hauki aduga Anubil Vanumati Kangkhut C na maikei khanke apiba matam pung ahumda Mangalpur Nityananda Kangkhut na Anubil Vanumati Kangkhut C bu panjal tara marida maitiba biduna semi-final chunky first match asi Salam Anantana Jers oiki aduga nongmaitem Asokna timekeeper oiki ngarangi first match aduda Mangalpur Nityananda Kangkhut ki Kangloi 𝐿𝐄𝐰𝐬 Sudhir na man of the match gift prize funky Anisuba match tana Hamomkul Mahadev Kangkhut B na toss ngamduna kang kapa hauki aduga Anubil Vanumati Kangkhut A na maikei khanduna kang sanaba hauki apiba matam pung ahumda Anubil Vanumati Kangkhut A na Hamomkul Mahadev Kangkhut B bu panjal tarat mangada maitiba biduna semi-final chunky second match asi nomaitem Asokna Just oiki aduga Ibungo Halsham Malna timekeeper oiki Man of the match takiba Kaisham Suresh surprise piki. Arabida Mareba Pau Amohana Pizari. DMU ki campus ta leiba Mahairoi Luf amagi office manakta bomb pokhaibada Mahairoi ama bomb budget singna panduna leikidrei ama sokle. Bomb pokhaibagi thodok matungda Lamfel da leiba UCM ki office palace compound da leiba Machalaima school Wangkhaida Hana Mapi council ki office oiramba building amagi ani suba floor mai thakre Paumi oiba Nongthombam Kumar Khutlai paiba singna faduna puraga tamthina furakpadagi Rajmati city da laikanari Norris Windona Sandok Sariba Nungtilgi Pau Matang Asada Loizari, being Tabiriba Singbu Amuka Hanna Jan Mabamna Kurumjari.